amai abodi wonyametiase shebre safoni ni din yanyari wenyi nara Yesu wafa yanyari wenyi na ya dia waswawo ni triso waswaya ni mguasie hey yasumjwe mu asuchinyi na bedani soi yanyari wenyi nara Yesu wafa yanyari wenyi na ya dia waswawo triso waswame ni mguasie hey masumjwe mu asuchinyi na pedauso semima wonkwache kruano wayine kasie mekania wayenina amai abodi semima wonkwache kruano so wayine kasie mekania wayenina amai abodi Oma yadawasi Oma yadawasi hey yadawasi Oma yadawasi hey rakapapa shekapa yadawasi Karamakasatarabosa shakapapa yadawasi Reimananu ya wada na meka sembi se abrabo ebesesa Bible was enkafo se bibia wone bre eti ade bi e baye e wo hu kwan se bre bi beso a eko agire wo e beso e wo gitum se mepe na se wanyi antomu a se baye a ebeko eti se yade na abeso e wo so na wanyi antomu na wonim twero se ne mantampie nim eni nya ya yaresa yade baye a yade beko se wo hia waso be ye ohiani se yen ye bedi eti se wo wanyi antomu a ohia beko abonia wose boni antina ni fie wose todon wo boni na wo a wonchim ye ma na woni biye ma bados achen ewrade asafo ewrade na wosie enti se meje tomu a ebetena me so ba se me hu ewrade se waye kase che wo hawo no adekro baya ebeko hallelujah ewia mi ni mudi abesie se obeji onyame adia ebaya ebeko abrabo besesa ah oyo onyame kara masaya daria wone ni awone mere something Yehowa obi ti sewo ewo su rone famuha o yeso kron da yeshi
Santi, Yewo, Reka Papa Kapa, Anopaya, Osorone, Wanyamikasie, Okwensia Famwe, Yeshira, Erie Radia Mama ye. Nadipo mu wadishie washametrene katapo wadene pasha mafumuma wa mama kuma shamo wesema tamfu aniewu eti amra metiasi ninyu nasia na metina na matomi drovu ujo se unyuma ye kesio unyuma ye wanwa oni papa tumitiase mecherezayo butai etimitia misurotom fistania watimi muno wasosenendia ewo wiase media meponi dino minamye amane swache ye amasa ye fisa wayo wura fisa oyora nachene nanimo Opinte sono oye ma generadi enim amane swachere amansenyina na wode mesi obotane so ode menaye tintimu ho semere shasita na wode nyoma shamano Enyo mufufro ye na miti ya meponi tino minamye wore efisa wayora shapa parapa shekapa Obinti sono oyetiti nyami Eruradi naoma ni awapire tumi na ni onibieno wama na wode doso emirati pobro na wampapa na kokwa shishi Asisa wachi na so wana wache eradeno unya wode fufro wade tapa frose anoma kodia o tu mirika na won papa onante na ombre Eradia mama ye na dipo mu wode shie washametrene katabo wadene pasha mafumuma wa mama kuma shema resema tamfu aniewu eti amira metiasi ninyu sia na matomi dofu uju sami unyuma ye kasio unyuma ye mama oni papa mecherezayo butai Etimetia misurotom Fistania watimi muno Oso senenia na metia mepo utino Minamye Amane swachire Efisa wajowura Efisa oyora Shapa karabasa kayanda Obinte sono Apostle General Trasi and then come my ebon and ye pa putoka zemosi sorcery a dutu and home common ye babebo etian ko bia ye the strengths no ye djuma ewie e bia wo yare mama ntu djumi ma na urade mfa so nsane urade sanyarewa Womatamfu wenim ho ma wo mom no ankase uyoro I would say for your reserve
ayaresa wona tabana se erade sa mayenyiwaye erade sa yanyarewa boya tanfo enim ho ma wo mom no ankasa uyoro awotefo yaresa fo ayaresa wona tabana se erade sa mayenyiwaye erade sa mayenyiwayo erade so mayenyiwaye awotefo yaresa ayaresa wona tabana se erade sa sheka paraba erade sa mayenyiwayo erade so mayenyiwaye awotefo yaresa ayaresa watabana sio erade sa mayenyiwaye Apostle Bompai Mai o sabare manyankopon twedi ampon so ni asase wura ade nyina so tumfo de na so ate yesira won chain bia ni nyawo sai de bekreche o ma satan na so abrenase o Jesus Christ name amen Apostle ede ani adutu bedase tumfo nyankopon won hira wote de ne nkyira we ebre se obebie ni pani na yate ne ma biase yaka adutu a eya ade ani pata kan adutu obat nipa nhunu ne nhwinhwanso na ye nhunu no bone ne kofa baa yaka adutu a se meni obi ewa adwuma na enipa no enim de yakosoro kyeme na me wo se bia the next so no ni ho a eye me na me di ho na me pese me fa kwan bi so eyi ni firi won tem se de be ya me menya kwan bi di akonwa no se me ne ko ba bi na me koto no se adase ye mubu no adase ye nku no eno eye adutu se me ne obi atifie bia na me ka sei ne modern mo aso ani ana efie wura kura pe na sam kyeme se bia me babra bopa na bia me soso me di fie wura ni na me nso wapem asem bie no ene ababa me fa kwan bi so na me so makoto no na ofiri ho eye adutu se ebia me ne obi nam na ye koto duane ana se bia namfo kura ye konom samede ade awuduro ka me mobudem nam de ka egu ni nsam a wonya we na onnom a enomadu matunadu apozin na se ni nyina ne se wo fa kwa boni bi so ayi obi ana se obi ana bre obi ase na no ye physical na ye bedase adutuo bia start physical na ko wie spiritual na wo bamu a ye wo physical de ne wo spiritual de fayura physical de bi ni on se obetumi ne kunute ebia bema na wadwen panti na wakoya well e de ama oba no bia da bia semunti na oba na fa kwan bi pesem yi bema na firi ho ntem na de so wa ya de kro na mawi bedase na sa ko yi na Friday so onwu yi a well nya adwuma enti na opekwan afa so ama bia bema na firi ho ntem na ne partner bia opena asem no baba na ode bema nche ai apostle imeba watade ye shewi ya de bomi pambi mamye matuni problem anu ana minyamru ho obedu na de yense ne basabasa curtains ana yense ne basabasa de gusu ana curtains eye material chese ne boarding pa de enye de bia na ya wo hye dabi ene no de equation me ya wedding me shira wedding anti na wo hye ya yo nti nye de bia na ye hye emodu na sanity awode awure de me okay me tie combat awure de me na me shira bebre yankwe enti eno eya dutuo ena ebia meton ade na me pesa ade na me ton no betwe customers ye wo wiase nyina ba me de no so na me menu ade no me kata so ebia one obitimi dwonso no de afra ade na wo koton no eno na dwudwu no kire no enti wo ya wonya koto bi dia aha ne yan di ye so bi di wo ho on to bi ba bia ono de e adutuo samene me kunote na me de bra aya aduane mani di wa bra onya we samedi toto fa na adwene se de be obedome yie na won kwa abontena
matonedu sanse me di awudura ade aka no ade bia me de bre obi ase a wanya awe e yadutuo entina ma Yesu ka se mbedi awuduro ma magye medie na so entimo nyama hwe na sai se wudu obi achi wade aka na yes eno yadutuo wo ka se physical and spiritual na me chirim ntini pa nya awe no odi ne physical na oyem paibo ni abon se obitimi kasa na nsen meten kasa menya boni bia patma yemre me spirit ayemre aduane we ahwa mento bi ni bi tema medi bia no mentimi nsore mo mpae sa aduane hia no nso e bia adase di pan de twonso ana wadi ade bi ya chepa na omdi tobichi ya e ma me ka kire se na me ka kire me se o chiche mre yo ya na mi tobi tina na me ka kire me se o chiche mre yo na mi jato mo to ono no wo to aduana ya sa opese wadi peska enti ekomode wo se de so trama sa ato ne duru ho ene eto no bebrebetimi atwamu ni e no da efiso mfa adwonso nhye okubu ati ase eyadutuo enti ekwan bi a mefa so a mesisi mi nua na magye mi nua bi kra afiri ni nsa na mebre mi nua bi ase na mepam sika nti ya nyina kwagye aban bosia na me de me dwonso gu me bayere so beton se de be ye beto na wo de makata so eyadutuo obi akọji bibi e de ton ade wade agu bayre so de me na me kotoni de minim medasimu fine na me no media ebenya soso aso bi o me so enu nti na me kire mu se enye obia na adutu tumi no je wona wagie na wurade ye nyankopon tumfo na di yi ni obia na atu na du yi oti ase enne adutu okoso na ye pese me nipa hunu se adutu eye bone obi oto adu bia bekọ bonsam jim according to Revelation chapter 21 verse 8 ose kronachi na eno ya Revelation 22:15 eno ose kronachi na nyamanfo e ware sefo na adutufo eno ho ena Revelation 21:8 ne so say na ahufo ni nyamanfo ne ya ware sefo ne adutufo nyina benya won chefo jatade ye ne mu nti adutuo e wo ho ene obi na ya ade che obi ya no adodo no no makono mo nsa no de ade bi no de agu nsa wonim na de agu no be makula se oba woni ne nkasa ma ne ntiase na okofa buruburu gu nsam no oba ne nya awe no no mburu na ne koda wato dedu eye bone obenya katua ni nyina ya dutuo so oba baji bibi afa na se me ne be ma ekoda no wate aka me so wa abrade center be ma so no so okun ayi wo yere oni yire kura eno so wato dedu se dutuo so oni yire kura de ya meka se bia wo pese wo ka no so ne se wo de kofa ma edai wo de chi no enti wo be ma no ho ahene eti anu anya no tuanya dutuo se na me chiro se ya dutuo ya dutuo pati ase enti ni nyina aka ho obi wona yere obi wonu kunu se me kotuka jikaji bi ade bi dia chechire no agye na firi ni nsa hotiri no a ya dutuo no ato onu ya no enti obo se ne yere na ba ye ball bi ama ba ma no obi ba na ba ye ball ama ni ku so de bo na dwuma ho ban nti bia woni se nipa no na ye dwuma wodi e wonim wo fa na ade a wo a obefa na tumi ha tisani pane so meka se wato adu so de ade ato na yi no etimi kunkun ade ya wudutuo etimi kuma ya dutuo ana sewa ya dutuo on se adutuo obi openutuo bia no so wanya ya na wie ye tan on se Yesu ka sembi e wo Matthew chapter 26:51 down wasi obi a wotwe nkranta wa asase isuo no wonam kranta so bewu Anunti na ma Esther chapter 7 verse 9 to 10 no. Hema didu yesi wasi yensan Mordecai waso opanane fa ne trisu abra onya awe. At the end of the day no, Yakopon 10 ma yesen ono ankasa woni dua no so. Nti woto do bone a ebi ka wano. Nti aduto onya ade ye papa sese ene Ghana na se ya fa ne common. Ya tu adu ne bi na ho ne bi bubugu dem, ne ya tu suro ko adu ne ya tu yedu. Aduto ne de bi gu obi akonwa so. E bi gu omtumi yasra moduro ni ade e ma ne chin tinye ne nko but ene na doso ene na ni bre na doso cheka ne no on se ne ni panse da mpebere saa o eso pe ka papa dem ope atare passe ope mpabo ewiase na sese na koye competition apostle obi be dem se ato nedu bedase obi de dedi woni widiem a enya yare obekọ hospital no doctor correct me professor wo yale ye maame aduro bi asese ye de ma wo mo sa problem ye de man to yale ko hwehwem na eyadutuo ɔte ase obi wa ne widiem betumi ahyehye no wa abranya baba so enya yale bia eno de eyadutuo ade betim befua obi na ho
ne hwe se boti emhome empai enhono enye hwe tentententen gas ne ntesa obaya ya ye na nyeye na me kyese ye wayale ho ba toto ya dutuo obetimi de akokwa no to adu obetimi de akekaduro to adu no bede ha ye tv show ene ma bi ka ho wo de ka ho no de to adu a wan hwe ya wontimi na no gi nyankopon boa wo ahu enti adutuo enye esese ni pasoso so wiase we mu ene kobun sam jim nti Galatians chapter 5:19 waka honam nyuma no waka dutuo ka ho sini dutufo wona ye we nyina efata nyankopon ani nti adutuo enye obetimi de aduane ade no wafa kwan bi so no watinta suo de aye nyankama de bi de agu aduane wabeto ama bontensofo dun sofi na se oba no de ama bema watoto fari se ube sha bema ni zipo bi a odeba papa tumosi yo ati ase obiti awari ase wo se me pese me kunu no me hia ne maame hu na busua ni bia wawale ase no wakogye duro bi da tutu bema no ne ba me kura ba ne nchen ya just oje permission finu ni reka se me mpene asan ba pam ne maame sa boa ni nyina dwonso ni bra nti oba wo ye sa watu adu ma mo de papa nchini gunkwam watu adu ni nyina ka ho yo meba me meyaba adwoa boachewa apia nyame nhira mo papa ewiei efriye Kate Deacon Joseph Ntori Bright Apiaje boatin Apiaje tu wiase longest time Mami Jama Yeboa Ernest Okai Kendeidi Candy Girl etisai onoso aba Mary Oforiwa enso ejina mu Linda Anane Stephen Apia ato kwamena yedamasi papa ewiei mabapa egadempo yedamasi Facebook Kofi Alex Abeta Saki Aaron Abe Efia Papa B Janice Adia Pena Janice good afternoon Eje Kone Any afu from kai bebra mo maba e o Facebook no so nyame hira mo pa wiei TikTok fo nyina nyame hira mo mo so maba amna efe yedamase Millie Flamaway yo yedamase pa Apostle yanko oti ase me kai brane ya yesusa enso eka uma bi no to wachi ni onu kuna to wachi kuru no mu aso te se hwan wani ni wachi a wontimi ntina no otimi ti aduane na akoduru ba bi eyadu saade no a oyin fast ya no de ase na boto am oyin fast ayete se quench ne sidie bi oyin fast no de na boto am nti saane ma ni nyina ya de ton nuane ya de ya saane ma ni nyina no aso be kom no ye wie ekofre nyame o obekọ ye wie ekotena so de dem Kristo ni eye bone eye duto na woto no obekọ bonsam jimso ansa kira nti enye na de de nyina aba ne ya nibere competition eno na deba ni fare by pa ya nibere na fo ye cheme de ni kashu ye cheme de ma me wie no de maaye ne de na efe cheme de sanko a owu am na me di ade na waboa wa mo awu ndem atias wa ya wele amame na waboa mo akonta na wele na ya adwuma ni nyina ya duto ya nibere na de saade ne deba ye nyimfiri ya kwam enye apostle de ya tu na du no yeah yese obronsam oya de a ese wi a ye betimi a reverse medase onyanko to bia na etimi reverse se un share down from nipa ni pi na eya nibere bi kwa de ko to wo eno dia onyame timi favor bia de wakofa na de bia make se wafa na de wafa na yere wakaka councilman fa obi wa wo mo ni dio ka boni edu to so so ebe ni ese ba sunsuya kakra wo ye wo duabo eno no eche no wafra hu ne ade ene wo bi so koto adu se sawa ye sa bi kura wo junso mriki wa ya se hu no obi asabe o hua enhu no ni nyina dabi ya wadutuo ene wo duabo onse ana me chirom se ye chem mienu obi di kosua snap etimi konsuo kopo dua ye nsuo de ene obi su timi ko ba bi se me koto na du ne be ma kwa me ma ne nya adwuma na ne be ma se na ewu efise ode ne ho aka ne obi sa wa aka ne kore nti adutuo ne ye different duabo me de mu ni se duabo ne de
why bone a yake se wa achew na duto ne de dudo na ase ye de tan ya na me chire mu ani brent na me chire say me ye obiase be duabone de why bone wanka ne de agyina na achew bedase omo so so ye no an se waje be duto ne ye tan a ye de tan nipa ye ne bone once me kan me chire mu se wonye nipa ne bone ye wotan hunu ani bre no de ye wa nyame jew ene obi so wa ya ade no opa wonko bo odua wonsuom obekọ ba bia akoto adu eno so tumi ye adwuma obi ato adu wa hu ye nipa no oto adu no wawu obede no reverse onyankopọ betumi aboa wo nti ne wonyame favor ne tumi wo so wankofa ne hwe nko ade a nyame betumi ade fa ne be ma na ada ne duabo no sa wo nti asiem no sa na wo hu no but apostle say ye wi out atwafo ne de beba obi tini baabi say menini wadwume mo ya ade chie mi ti na bi wakwaji bibia begu akonya so watu adu eti me no o ye mesa no minim se nyame kra na nyame ntibia metimi atwitwaje me ho na wadie wawia ma ade wanka no kre na ma tokozua ene sadia bawdua bedase we no susu se na me chom se duabo no ho duabo ye di nsuo bosom na eye ohuno ena dutuo no so no so apostle ye di nsuo eni obi ana di nsuo ye ne juju eno ye once ye start no edutuo no ye physical spiritual ni bi ni say obi betumi akwaje bibi dia begu kwan no watiem ena physical ni say odi gu aduanim amodie unu se konfo bi te bosom woto adusa edua ho adwuma enti obo ho a ode be fa duabo ama ho eno ye one na obi so ho be kase makwa akoto nadu ati se no yetumi to obi adu kra se na adwuma ho obi yebetumi ato adu ase wa adwuma na collapse eja betumi atom niam betumi aye basa ama be yehia ni yetumi to adu because obi a ade bi a wanka mu no korinti onfa nsu onfa bosom because ye wa honhoma hudo bebine wa asase so ni obi a ne kom nsuo ni obi kom bo obi kom funama obi kom nsuo obi kom motia obi kom nsuo nti aduto de ani bre na wo de to a na se nipa no onya obone na aso beku na to atwena nyame tumi gye no ano de nti woye kristo ni mapa ensunti na bible no ka so mbetietia nyenya nkyere jataburu ane saa ne ma na oka ne nyina ne ye aduto obo ko ye kristo ni baby ofa bi kra ne empire obo yi obi ahi baby obo empire bo kakra bia bi obo nipa ne obi kra timi de aduko go eno anya no asofo mu timi to mo asofo to mo pa kwa beso akonfo so to mo ye me ba asofo de enyompo kwa konfo me nyina asofo sada ba se me kire mo de bi se wo pe ba bia ni bere ne ya ho ya wo pa ya asori fie asofo to adu de tire be ma asofo ko to ni nua asofo adu ebia me ka sei ni gidie no ono eye no de ne mfa ebia me ka sei ono odi tua boba ya akwankyere okum dwae ne mmiri mu nyina adi tuo koto bola so tuo ni ade ebia na wo so ebia me ka sei wo evangelist na wo ye nyame prophet no akenka atwa no se saa de ni bible enti wo se na adwuma obetimi akoto bata awurade betwitwa age wo ma ne nya adwuma eno na de ba cause yan tutu yan tise Jeremia na Isaiah na obediam ko gina bola ko tutu asofu ni bitumi weke snap nyina snap nyina mo de ya eye nya ema da bi o so tumi weke tia wo na sa wasole na ma ni nyini jese bia nyankopon nya na adwe so obebo nipa no no de because nyame na so obesi na sole ti asama do apuntwi mfa so nti utumi twi fast de ne nyame na afre nipa no ya jese bia na se nyame na afre ne dia obeto so anya adwum wo kra betuma nya problem ade so ebeso wo wiase won hwe wiase befono because don sa wo nyankopon ani eternity enti no aduto enye ade nipa ko bonsam gim no wo sayim wan hwe ni ya kina bi na koka wo nchiri ma nti aduto yenye hu mfirim wo to aduane afa ni kan ton ede aduane papa ton no ho ne mu nya nyonso ne niema mo de frafra nuane wo dem mo de mu nibi ne ye di hye ye fu ne ye dwo aba de na de kam de me kan nyina ne se onipa nsoma wurade yi no kwasem ni na wiase akodu ba bi sans obi modern mo yo obi ahi wo se wan koso a wota sa ti wan hwe ni yie pe obi betimi ahaw ne ba bia ya to adu soja mo police mo ba bia sofudie mo konfo ba bia wo ya ade esne wo nua otimi to timi sere obi amon ho ba nsuro nyankopon wonfa no ntu nyame so no wanyi yesu ni na awurade nyankopon man ho ba no obi koto no a awurade atwitwa age no wo so afa na wa start ya dutu jai na bible sere wo twen krante no na krante so ebewu openua bo bebiri ba dua kun
sana pa aduto bebede ba aduto feel no so on fa nkyɛw obekun ana obɛsɛw tie nya aduto bebede asofo nso tumi ɛyɛ aduto ɛma obi so kohyia asofo no wo nsuro nyankopɔn no a wɔnwene heaven ho wɔdwene sika ho no obetimi ato obetimi de makoni na manema bi ato nipa nadu obetimi ayɛ sofo empane ye nyina ɛne sɛ wadi anya sofo na sɛ ntina meka kyerɛ sɛ nyɛ sofo ne sofo wate aseɛ ntina mekɔ sofo bi office no etuo twene hɔ snap gu hɔ ɔno so odi sofo nkosua nyina hɔ kotokuro nyina wɔgye agbanagba nso ɛno so yɛto bedas ɛno ane adutuo ya agbanagba ya adutuo ntini nyina aka ho obu okra wo kasa na wo ye obi timi hyɛ dem ka bom twetwe to no pan na nyame abɔ na da ne pan nti agwanagwa ya adutuo ni bia ɛno nti na sɛ onipa bɔ ne ho ban wo nyame mu na nyankopɔn tumi bɔ ne ho ban we bredi nyina hɔ ɛma obi mesɛw apostle you must always was Never say if you say cash you semi what the ya chen nti ba beto medru na say nipa de dru begu me de so na ebia nipa hunu bia ho na ofa kɔ ne ba bi ne wakotia so ana ebia wo se nipa ntia so ana be ye no wakotia so enye ono na wo de ye no ebetuma ye adwuma sa se ne honhom mmra nya ne nyina ne timinya obi yebu a se ne nipa de ye no no se nya wo kura na akɔfotie mu a otiminya sunsun aso so honhom mmra okay etiminya sane apostle yesu obi na obi din hia edu na dro timinya obi ye no kore dia hia bia odin nipa na woto no de bia ama eboa na so de ama eboa kotia so betimi ato enya dabi obi an credit na chiri okay obi an credit na chiri yankwa wona so 0502 05 7003 ubaswa no watch mo free radio na TV no yes systematic paneba no be higher in free so 0502 05 7003 and 0598 994 994 move on to screen is on my 0598 994 994 edutu sorcery no nkomo ena yebo tibia wa sembi apeso obusa apostle ana de orbe kan wa kwanya no. Hello, good afternoon. Good afternoon, Pacho Yentio. Me Pacho, mommy, me hide day pion. Na me kwayano, ma pra ma se me kwana me hu te kuku ame mu hye me kwan anu ofi ho. Me Pacho, pese mi busa se no so ye du to ana se. If you run answer de na de asho. Ejina niema mienu. Ebeta se fi brand de bonifie ho ban. Another say open air two. Bompaye. Omo fiora na manie. So shade bia. Pio. Me ba cho de tell say if you run up wo hu ade no we yinani. Wo pa. Mame, ebe awa peda na tuwai. That's all. Enti sanso de enye osu yi wani. Ntiache, hospital. Hospital. What they call hospital? But Sasabro bi aso ni oso dada. okay. Any me wi afrem na me hwem ma. Why? Na me hwem ma. Any wo mu aya na etu ma dum je atinye kwadwo nsogu so me wi a me chirim. Hello. Hello. Pacho Yentio. Yetio. Hello. Hello, good Afternoon. Hello. Hello. Afternoon, Yentio. Pacho, yes, no, yes, do if you video at the amo be say of family. But if I know where say I do near the plan band, that had it. On flare, no so and can just say, yeah, I don't know the money from what I can now. And
no so to me ye do tuana obi wie school e mo bi to atale e che no odi atale tu na bi ma nipa no share ya no sisi loko ye etim ko to atale e tu di pe Apostle Kasa obi tim ko to atare e de tu bi edu nti atare e ko obi to be che wa boso mpa ye yi ansa na de ayewo obupo mo kwa basabasa so ajaye obu wo ane wo pew dada okoye no de ade afuma ma ho untimi sa return no back ma wa how life. Okay. Hello. Hello, Apostle. Good afternoon. Good afternoon. Hello, Apostle. Good afternoon. Good afternoon. We did Mokomo everything. And the question is, Obi wa onama obuhuna obi aye yankuma do okwa so de kusia wo no odi akinye na akofa kusera kono adi eno nsa so obi wo ho ana se aduro se woni tumi a enkwaje aduro akinye eno de wiase ete bibi wo ho awurade kura bia ni ma hu se ye honam nye ne honam no boja na anya nti se kosua bu wiase ne so de ho so ko challenge na kono na kofa wa ha kotu yafun kodane kuku a ya wa wasem etimisi ebi musu tumi jimi etimisi se challenge no or challenge obi so ya tuna duwo na yi wakonu hu sade ya dutu wo so conference spiritual affairs ma jonso aguso udi agro baba so bia be yo wi ase hunu bi da so woni tumi ya nyonso ngu ade so basa basa yo. Hello Pacho yentio ni bajo ma no yera yo aye de mama ni chechi na Oheneni na kama ni Bible says ni shira ya mesra ma dia obi petro de dia la de manem rem le te bona ni please auya na dia ba kwa meta ni ko baranta tele pour de oni misabita every year must so kuma na sichi na minute and because of what now a crabby and you to for share about me and me now in our mouth I don't know what the that the Sunday we are now for fashion we are there yo Miss Medas me nua be me rade yakopon shira yanko. Hello. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Pacho yentio. Yo yentio papa. So for the knocking ahead of them, but okay, it's here, and yet, much a year to my they are two different movies. I didn't know Juma. Or say a dignity share. Somebody was say, or say, you say, now, I am not too much. Let me tell you, say, only two apostle, a soy baby. Me imagine Yammy, no Nipa Crefro. Amesanam ya mesanu no abenyam enya djuma just be woni nyame tumi tu asa mu ade a betimi nyawo kra no omre. Hello Pacho yentio and now so one say you die you no ye that carbon lot of video ni na kula so in China na kaba so bi e ba na o se ye nkoti ni na ye ngo go de ko no ko ya di mu so de bele ko laptop na ba ko so afa ni tin ye su ya ye di ta ma ne ye ma ba yo wow now we na enis aseche apostle so o se na djuma e di so bi na o kro ni mo to no bi ye krado simpan so ni mamrade o kasma na to fura no kasma is enkansim yanko. Hello hello Pacho yentio
Good afternoon. Afternoon. That's all. You know Sompa. Anio, mi ra o Sompa. That's all. I'm sure that O aso. Really, mommy, Mukoma would be a every day. Now, the only say, not Apostle Eka, we say, so Ubini Asia, Edma, Mr. Edma, said now, all can tell Uboa, now, Nisu anything. And Nisu, because I support I saw for next to a good a do of Papa. When church I was saying, that's not I saw or you was on our woman now. The old get a yep, I never get a yellow, a jump play, you know, over so clear blue, and my name, if you are son of wild your man. We didn't laugh. Let's just say, I do to an address saw them. I would order that long time. Hello. Amen. Mira Yanko. No, Mammy, be Mamma Peace, because the free are people. Mammy, the death, the family, the some apostle can move to Papa. Mammy, the person is apostle say, if we are strong, you will do over the near king, the great thing, and Yamiko Padibisa. One thing say, maybe Ubia, maybe a king. One thing say, maybe swap years of her say, if we are to go out there, Ubia, or men follow that, but who knows the issue? One thing say, Mammy, Ubia, who you are, it is a good guy to if it are possible to continue to say, it will be a crown of the winning paper. No, the back more boy, but when you do, yes. And then when I find it, we shall but maybe a team to the young boy, young boy, the penny visa. And now, I give a photo, maybe a free, I am one, it's not my life. Now, one thing I can say, I'm going to go about it. The DVD, and you want to collaborate. We are seeing, Jimmy, people, it was for no new theater. My papa. Radin Shabebre. You only people who are signed a radical born. Once a canis Apollo Philippa as will be being done a die. Okay. Me to go on the Mojano, me brad group, no. Yadia Yame Bassa. Say Yadia be a babu, I will be being Yamada. As if the Mimoja Kuno. Saniet, one against phone. Saniet. The son will be so soon more than sanity. Lady B, boy B, I will touch my Anna, only lady B. Yeah, and a lady near an address or Pesa boy, a warren. Yeah, T boy Nini, and a lady need a boy in Nam, or so call baby, it's me money, Mako, paint to Obama. Yeah, no jam the boss, or pay Yamani at the Astra boy in a picture. Yaman, the Akobo dream. Boy, yeah, boy, not dream to me. Man. Boy, is you be on the baby or woman in fact. Tiachina, girl, needing come as a boy. I do the year, Nepa, I'm fan. It is an you bet you can say Sabwen or could you over dress. You bet you can say Sano or no idea. One of our no baby. Yammy, a beer and Yammy born or man, Shunshma, what then? The home danger. Because on your be a serious Christian, Warren and Sow any baby a Panama, and so by way what the boy in Nante, Friaco yet Napanduru, and baby and Timon. So any baby born Hobaya, and then Yame, and I say, be an Abia pop for Libya to baby. I'm home, and for any Casama, born Hobaya. Hello. 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 Adam Pacho, do you Yentio? Hello. Yatonka. Good afternoon. Afternoon. Hello. 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 A giant you.
Eradi Adom. Hello. Mentie wo tum. Mentie wo ho. Hello. Hello. Pacho yentie. Good afternoon. Afternoon. I'm told the thing is about to say. Hello. What's on kakasa? Oh. The area. Ya to ya ya mo beti ya tan beti betale. About what? What's he saying? What's it there? Ya to ya dia ma hwan. Hello. 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 Pacho Udi. Ben yanko. Obi ayi na kuma ade go akwasa akwasa wo dia. Akwasa. Apart ya no. Oso obi ayi na kuma ade go. Ko du kwa baby no obi ayi na kuma ade go na akwasa. Ebe yen susu aso. Ebetuma yen susu aso. Se ne ona ade gu ho. Ntu kwasa akwa hene wo dia. Ebetuma yen susu aso. Hello. Hello. Apostle. Wacha kwatu. Yanyi wiase yanyi achinye pi oni ema bi ho. Yanyi achinye pi oni ema bi ho. Ena ne onu obi kura ya asore na wote wo ho na shis of panyini no a. Wodi agroko timeto. Eh. Asisi bebre. Afama asore makoto no afama asore isi bebre. Nti ubisa question pa na asore fie ne ema ewure mu no airtime. Ukasi yanyi adwuma no mpa heaven na akọ. Ya otanso dwene ho a wonte ase. Machiri kwan wo Tachima Timber Market inside going filling station echipe wo track in the city a wo chena empa bokase yetu yansafro ohane amane bi eda so bra na bra be fe so aboa wo eduada ye empa bo no na wo twene fane asase no mi num de ba wiye ye ukwara bi ametrans ye cancel cancel fee ntwa ticket 21st clinic nechi police station wa Tachima sunya akwan so 21st clinic nechi be transfer fra no pa no nkono be pon no 9 tro be kwa me pon no num tro be pon no nsia mo ho donti sanse ya boy adwene posi e beso mo man no bra na bra fa me so aboa wa brabo me chia wo na ehwe ye da bia masore ma the voice of powerful nyina me chia wo mu doctor se good doctor poku me chia mu nyina radin shira obi bia me number is 0247 144586 0247 144586 and 0240 0240 325966 and your WhatsApp 0242 0240 325966 Brahima, Chiado Fonyanko. Yo, Michel, Mammy, so, and come for Michel. Michel, Mammy, Conodu, on some Michiano. Chia Helena, Michia, will be your resurrection for in our Michiam. Trinity praise for systematic. My boy, you any chain when never quackam. Chain you look cool. My boy, you must say producer. Where man, you mean I come a for a shout now. Now some panko much vegetable. Vegetakura. Yes, yeah. Sorry. Not systematic, the non papa so. That was so dear. My friend Oheneni Adazoa come.